Visiems noriu pasakyti, ko nebuvo praeituose turnyruose, tai revanšinė kova. Labai norėjau šito revanšo, abu kovotojai nemažai laiko skiria pasiruošimui. Ir mes tai pamatysime. Kaip susiklostė situacija šį kartą, dar kartą priminsiu, raudonasis ringo kampas, raudonas pirštinės Mirja Rasulov, mėlynasis ringo kampas, mėlynos pirštinės Saulius Valantis. Ir pirmasis raundas, 2 minutės bokso kovos. Как Дима говорил, ну тут быстро закончится. Пока что, как говорится, тут быстро не светит. Давай, полыком, ну что вы делаете? Давай! На ногах замечательно. Грай, выше, сильнее. На ногах. Отлично, давай. Чуть окшал, Давай, Митя. Митя на носу. Давай. И бороду не подними. Так, все окей. Reikia su kairė ranka paieškoti, хорошо. Ieškom su kairė ranka, oi, gerai. Надо мной быстрее боксировать, блин. Блин, если все бои будут по 20 минут. Пигмена с прямоями. Отлично, Эмир, на ногах очень хорошо. Давай, Эмир. Давай. Держи, собранный, молодец. Нет, Давай. Умей, красавец. Не стой, только не знаю. 30 sekundžių lieka pirmajame raunde. Palaikykime šios kovotojus, jeigu galima, Mirja Rasulov, Saulius Valantis. Revanšinė kova. Не заводи, Давай. Ну тут собрание так. Баланс сегодня как-то так выглядит. Диме!